di Amanisho. KHASI Hills Autonomous District Council Hendekasni kala Kyrshan ya karai jang kador bar shnong Mawsynram ban Khang ya Jingleh Niam Hindu hapo Krem Mawjymbuiñ. Haba jubab ya Jingleh jong MDC ka UDP uba Balajit Rani, UCM ka KHASI uba Penyaj Sing CM ula pentikna bakani ka kam kadang sakut ha ka yeng bishar jong ka Mikalia High Court. Kabala bata ya ka Deputy Commissioner ka East KHASI Hills ban thau ya ka committee ban penbet ya kani ka kam. Uba SIM ula penrem ya ke Jingleh jangka Kutumba Suraksha Parishad KSP ban pentut ya ke let kawan hapdeng ka Assam bat Mikalia lada omwengno ya ke ke Khang ban le Niam unong yalam ka leang pershat ru uba Tito Starwell Khan ula Kyrshan ya ke nikarai jangka Mawsynram da ka baong ba kani ke Jingleh jangka KSP ka penjak buram ya ki trai muluk KHASI so kani ke kaba long serious kaba ngihap ni perhatian bagi syim lang bagi syim lang ini titik minum itang ada berbos mau semua minum itang tahima masuk nilai asal bahan hot ya baru hima bagi dia yang terlilang nikmat ya baru kita nikmat dia dari yang terlilang baru itu nuan sama tajak ni berapa ini benda yang terhilang halal ini. Maknanya Jingleh masuk kalau ke insaf, dari kecil ibadah, jangan jatuh.